Durtlang hospital dialysis kati puite ayo in when I helom thu ka sai dua hey Durtlang ina mak san zom ha khan dialysis kan hanti cho enga masat ka doma how tak maya kan boy ema ke yang pensioner poisa la lu na nei chalo te phe he chu thi mai chak na ti hen min tur reng ani amara chu max te han zom ve ta a khilai dialysis kati puite o thoven zia le no man ti zia kami thian am huwa chu bangin ka lo men ema voina hianin lom thu sai hi an ayo in hi kadu ani ke ro chu kan ti ve turan lowang atin ka lo ti ve lo peka ni kum lam te khan a hun an lo thlen khan ka ti ve man to lo boka a hau tak pol chu kala ni renga mara chu kumina khanin online ati the na khalo chok ta laba ni kum lam kan ti ve the lo kan han ti ve tang he nge a april tha hi chon ka jom ve the don a kan ngai dewa kuminang tluke april tha kan ha del na sa thiom lo mai o mangeo ka ti ha kan lu ne hian calendar hi kanin ko chok ko ring maya voi khati po kan tan thil na men lo tak i ani a poina hian chung chu tu huat thu kan soi em lawanga chiang taka kan lom sia an lom sia mutu kan e vainan ayo in lom thu ka soi ani